dak li seħ sbieħ il-ħatf f'Baċeville fejn raġel Libjan fera 7 persuni inqabad fuq filmat li xxandar fuq is-sit inewsmalta.com. Il-filmat jixxet il-kommozzjoni li nqalat ftit wara l-4:09 ta' filgħodu wara li Libjan Ehab Zorgani qabad ixejjer bla doċċ barma bil-ponta. L-aġir tal-Libjan ħalla nies mixħutin minn tulhom mal-art u fil-filmat jidhru l-ambulanzi li ntbagħtu fuq il-post u l-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit jikkontrollaw is-sitwazzjoni. Diversi persuni deru josservaw dak li kien għaddej filwaqt li l-Pulizija mhux biss kienet qed tikkontrolla s-sitwazzjoni iżda assistiet ukoll lil dawk milquta flimkien mat-tim mediku. Dan sal-moment meta fiż-żona tal-kumpless taċ-ċinema il-Pulizija rnexxielha taqbad li raġel Libjan. Jidher li l-Libjan ċeda meta nnota wieħed mill-Pulizija mill-Assa ta' San Ġiljan jipponta lejh it-taser gun. Jista' jkun li l-Libjan ħaseb li dik kienet arma tan-nar. Fil-filmat Zorgani jinstema' ċar joffendi u juża kliem oxxen fil-konfront tal-membri tal-korp. Sakemm waslu l-membri tal-RIU, Zorgani beda jħabbat rasu mal-art minn fejn ħareġlu d-demm u hemm beda jakkuża lill-Pulizija li ħebbew għalih. Zorgani jeddet ukoll li se jċempel l-avukat. Where Burtieta Malta? Why no call this and this and this and this? Why? I call avukat. I call everything all. ما عندهم لعلو ما عندهم لعلو تمنوا على باب زوجنا من البوليسية. Fil-fatt l-avukat kellu bżonnu ftit ta' sigħat wara meta tressa il-qorti akkużat b'attentat ta' qtil u feriti gravi fuq diversi persuni.